Berikut ini kata kerja yang sering digunakan dalam bahasa Banjar. Mamasak-memasak, mamakan-memakan, manginum-meminum, batatapas mencuci pakaian, bababasu mencuci piring, badadadai menjemur pakaian, manatak memotong, manguyak mengupas, maharu mengaduk, mancucuk menusuk, mamutik memetik, manjarang merebus, mamara memeras, manabuk menggali, mancatuk memukul, manunjul mendorong, manawak melempar, manampar memukul, bamamai ngomel, marawa menyapa, managuk menelan, barabah berbaring, bakunyung berenang, bahinak bernafas, mangiau memanggil, bakuciak berteriak, baludah meludah, bacakut berkelahi, tagugur terjatuh, tarabang terbang, malayur kesiangan, mangibit mencubit, manyariki memarahi, bapandir ngobrol, basilih mengganti pakaian, mamacul melepas, takurihing tersenyum, bakuciak berteriak, tulak pergi, bulik pulang, guring tidur, buka berlari, badiri berdiri, baduduk berduduk, bapatak bersembunyi, mamutik memetik, maunjun memancing, bahuma berladang, manukar membeli, mamingkuti memegang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, channel Anskia Family